Kolasib DTO chuan Kumin January atanga min thleng khan lirthei chang zali songkwa pasari an register to Kumin March ni thuma tanga dan lava Myanmar Kuhva chang Duty Bilkhawthlir Kuhva CT.MAWIA society na chuan dan lava Pvt.Ltd trip som pasari velan manto Mizoram State Trans Project Monitoring Committee hnuaiah Lengpui Airport hmalakna hrang endikna neih ani CT.MAWIA te chi mai ule noel wanalwat pi kania Chanchin Thar kip chang ngai thang Kolasib DTO chuan Kumin January atanga nimin thleng khan lirthei chang zali songkwa pasari an register to a lirthei an register zenga hian nan transport hnuaiah ni zani songkwa paruk chu wheeler ni in adang somruk pahni chu motor car ani aizon na atana manto transport vehicle za somthum pakwa an register zenga two wheeler scooter som pakwa ombela auto rickshaw somsari pali ba ka bungra phur somthum pahni le cap som pali atelbok February khan lirthei za somsari register in March ha za somthum pali le January ya za somthum an register a April tha kalme ka somruk pathum an register bokani Darkar somhi pali kal da chung khan vaireng te kal tlangin Mizoram ni tin mawa bungrwa alu thapa ngaya hengzinga hian diesel trip somthum panga le petrol trip som ni ba ka erong bol da gas trip somthum paruk te atel Diesel he vaireng te filling station hrang Mizo Fet JKL filling station le RM filling station ba ka VS filling station chantur trip khat che othangin LPG hi Mizo Fet Kolasib chantur trip khat tela petrol ero Kolasib district da tur tel lawani Kumin March ni thuma tanga dan lava Myanmar Kuhva chang Duty Bilkhawthlir Kuhva chingtu society te chuan dan lava Pvt.Ltd trip som pasari velan manto a Myanmar Kuhva awanga an Kuhva thar shal na konga harsana an to awang hian ni kum khan cheng vaibel che som vel an hlo ni in an soi Bilkhawthlir Kuhva chingtu society chairman pulalmal som chuan Myanmar Kuhva awang hian an Kuhva thar shal na lama harsatna an tok ti soin Assam sarkarin an state alaklu arem ti lo awangin kumdanga ron lei thin vai an ron lu thangam lo ati hetiang ani awang hian Kuhva an shal chhun po kumdang angin an shal to theilo thu soin ni kum khan cheng vaibel che som ni pasari vel mu thei anin be selain ataka an mu chu vaibel che som pasari vel ani ati kumdanga chuan Kuhva te hi apar lain vai hovin an ron lei sak thin thu Kuhva chingtu te hian an soya kumina po par chhole meka ma se tun thlengin ero Kuhva leituma kal an omlo ni in an soi Mizoram State Project Monitoring Committee hnuaiah Lengpui Airport hmalakna hrang endikna neih ani nimin khan Mizoram State Project Monitoring Committee hmalakna hnuaiah an Vice Chairman Pularin Oma IRS retired kai shwain Lengpui Airport hmalakna hrang omek ne chu endikna neih ani Mizoram State Project Monitoring Committee Vice Chairman Pularin Oma chuan Lengpui Airport hmunhma hrang abikin building electric le kalkong chungchang malakna ommek te endika mason na lo om theidan tu le project omlai te changtlong le chakzo ka kalpui ani theidan tur official hrang tenen amuna enfe in an soi ho ani he huna hian Mizoram State Project Monitoring Chairman Secretary Engineer H.VANLANGHAKA sai lo le Mizoram State Project Monitoring Committee member palite ba ka Lengpui VCP ten an troyoma he ba ka hian Pwt.Ltd lama changin engineer rin ngata SE Planning Engineer Nunchama Circle lal ompui Senior Architect PNE lama changin Engineer Thazwala EE PHE lama changin Dalropuya SE PHE tele Pwt.Ltd Highways Official hrang ten an joy o mani Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC hi Planning and Program Implementation Department Nodal na hnuaiah din ni in an chairman chu chief minister ani vice chairman le secretary omin committee member turarwan big mai baka political party NGO le po hrang atangin mi som pani member turarwat an ni a an vain member hi tundin hmuna som hi pakhat an om ani MSPMC thil tumber chu Mizoram sarkar hnuaiah project hrang ommek te endikna neih ani a changtlung le thazo ka kalpui dan tur zir chian mai baka ahun taka zo felani thei nana hmalaka tur om thei te enfia rel fel ani Champhai North le Champhai South Joint VC chuan khotlanga thil thleng media atarlan ngai chi te chu
journalist ne na shildu tok mai se ti in an rel Champhai North Assembly constituency le Champhai South Assembly constituency VC te chu tun hnai khan puke zam love in Champhai venglai an chukhoma an huam chunga khwarel chiat na emo an du lo zong thil alo thlen pal thula media atarlan ngai chi omani chuan VC tele NGO sang ten journalist ne na soi chu du tok mai se ti in an rel meeting a hian journalist te chuan ahim chin le mi puita shia tur chin an thlit film chin thu le midang ero chuan thli film lova an ti chwa pop china wangin thu the dar tur chin a film khur a tul thu soilan ani Mizo Academy of Letters chuan voin khan kumsang ni somni pathum chunga lekha bu thaberata na an thlan pangpar ni mati ziak tu a mangai khyang te hne Book of the Year 2023 an hlan Book of the Year hlan na inkhom nipa a Mizo Academy of Letters Diamond Jubilee lom na inkhom hi chan mari wai mi hola nei ani a inkhom hi Mizo Academy of Letters MAL President Professor P.R.L. Thanmoya chuan kai hnuaiah khwalian pu JH Mizoram thanga Chairman MBSC chuan Book of the Year loman hi adong tu hne na hlan ani choi moina hian thuziak cheile tangka fai cheng sing khat akeng tel bok kumsang ni somni pathum chung khan MAL chinchha dan chuan lekhabu za somsari achuaka hengzinga hian a hmangai khyang te ziak pangpar ni mati chu Book of the Year sang ni somni pathumata na thlan ani hele khabu hi thon thu ani a thon thu phwa dan le achang tu te dwan dan adang lam awang le a that awangin Book of the Year atan hian thlan ani a phek zanga chuanga cha ani YouTube lama ngai thak thein ombok ani Mizo Academy of Letters hi kumsang kha zakwa somruk pali khan din ani a kumin hi akum somruk na ani a kumin kum top lama hian ro pui takin jubilee hi lom tumani thu Mizo Academy of Letters General Secretary Dr. Zoram din thara chuan voina jubilee honne inkhom le Book of the Year lo man hlan nei inkhom a hian a soi jubilee pwal hian MAL le MBSC changkop chuan chonhulama seminar an buat saya chonhu inkhom hi Professor Rwal Khumakol ni Mizo Academy of Letters Vice President chuan kai hnuaiah heta hian tunlai Mizo thu le hla thlirna ti chu Dr. H.VANLANGHAKA Assistant General Secretary Mizo Academy of Letters chuan a soya Mizo tongkal mang linguistic lama tanga thlirna ti chu Dr. Lengpui EC member MAL chuan a soi thung ani khati zung kha Chanchin Thar kan ti chwa the ni a thlir tu te in zawai mang tha ule